It-talba magħrufa bħala The Serenity Prayer inkitbet mit-teologu Amerikan Reynold Niebuhr bejn l-1932 u 33. It-talba malajr infirxet. Ħadet l-isem ta' The Serenity Prayer meta il-grupp Alcoholic Anonymous, għaqda ta' irġiel u nisa li fiħdan il-ħbiberija tagħhom jgħinu lil xulxin jieqfu mill-vizzju tax-xorb, adotta it-talba u għamilha il-mission statement kif ukoll il-mod ta' ħajja tal-grupp. It-talba tajt hekk: Mulej, nissel f'qalbi il-paċi biex naċċetta il-ħwejjeġ li ma nistax inbiddel. Il-kuraġġ biex inbiddel dawk il-ħwejjeġ li nista. U l-erf biex naraf id-differenza ta' bejnietom. God grant me the serenity to accept the things I cannot change, the courage to change all I can, and the wisdom, yes, the wisdom to know the difference. God grant me the serenity to accept, yeah, the things I cannot change, the courage